urumuno mule wanje osino banule anono buyanze bukari sana mwana wengo mushipindi bana bakhuma yani bana baluya bakhana barola ingende nangwa bakhola khotse bulei on national scene ama international scene no hosino banule wamanye bulei sana masatso balanganga veketa na vituko zake ali khobola TV khonyanga khobalana khobole go kabereka baka arola hene nkeyo ya rangirina mo go kenaka kosikero kabazakanya khanga mu bana bakhuma khorola ibuloya Victor uri amalai sana khobola rakota bakholanga ndimira ko official ningende rulashena mera kanse bananga Victor Naman Omutula zenye uwana keru muchilanga sa ingoni Kakamega abuntu mpu Makunga isongo Makunga isongo bande be Makunga mwayibola moyayi mwana khola bituko khomutandao go khobola kho mondwanya bituko bibindi waranga mwekashi efituko esie neshiriso mwana ndalemo efituko lakini khochako kwa kitembo sa professional ndachaka in 2015 ndio ndafungula YouTube channel, Facebook, Instagram ndio ola se video khochamisia abantu bwana yani babola busilu bonde nango bulishitsanga Victor yaranga nende busilu esano khomonyo wala poko book appointment khobola Victor wasoma ena musikulu maisha koko bakota maisha koko tsana mbuyembe kare primary ndasome Shikomari primary school nerla bwena nenzia secondary St Peter's Mumias nemala nenzia railway training institute Nairobi mu college uli mwa school wale na high school ndali St Peter's Mumias St wakhoba kumbiro ta ndakupa kumbiro lakini ndaba ya rugby ni abolanga ni drama wala drama music ndai wala khomo ifane ndafu ndali khomfindi fotao lakini ndariso umuntu wa behind the scene ukhutseshinja sa abantu wa if break mwalimu yakharula mu class ende lakini drama ndali kho se drama kilabitsa ta that's Victor na nyamanye ibo atukha yena khono manya nde ndonyala khuranga khusisa abantu yani abondo wasumushira khono manya ndonyala khuranga khusisa abantu anoranga makhoba kanaka yeri wasanyanga nenga sia akha video ni simu nenga sa akha video nerumira kho so umuntu mlala na share narumira kha bashe khatya viral site mkan kasamba so Kenya inamba Kenya bamanya kho TV bamanya yena khatya viral zaidi khanenga sia khanda khatya viral zaidi kho umuntu yambora nishoka si YouTube channel bwana nomba fungula Facebook lana umuntu nakhaba nakhunyola osa ndio dachaka bituko byenebe ndolabe khoira bole nanyanga bola umuntu abe nale nya khuranga bituko mabyenebe shindi shinyala khumusubiretsa khabe nakholanga Chenya lo khumboda kwanza abe nende ideas khobolanga mbu content abe nende ideas alafu shibe moyo ku ibe ni passion hapana ukhuchaka mbu mbuchira mbu fikita kholanga nomba makokha kholanga ta obeshuwa orinde content alafu obenende patience alafu bidi orekhosa ikasi nibinda abantu bala share sa abantu bala khochama abantu bala khofuatilia sa ne bintu bikhumita tabande byani khololo mama Raila Manyaruto bintu binendo labe khochenditsa bole la tsaba na khololo le nende mulondo muruchi no muirango kale khobola wa hole ruma mwana mulu ya hole kwanza si endo mundu achama sana siasa kho ifuatilianga sana siasa so kuiga sauti ya hao watu ni bwangu senenga sana ekhuchamire khola sauti yo endiosa ne khata one land ndio mwami deputy president ni wakhaba sabola khalwa umyembu fikita anja misinja khosaita naruma sesa nenzia kare no kholola nae khola kho video fituko endiosa Allah ahando betsa sana musakholo balanganga mzima atholi mwenyewe nindo kholiuri ahulirari lwa la bendibiro ahulirari yani ahulirari lwa la bendibiro kwanza desi atoli ibona ko jingana atoli ono umuchetso saidi mekhono chawina shole safe inuuza you safe okay atoli ni rafiki yangu sana hadi sisi huongea na anapenda sana nikimuimitate bwana anasema yani kuna wakati hata nikifanya ka video kanimimitate lazima nimtumie nasema kijana iko sawa jinga kulia jina yangu kabisa kulia jina
So ni mtu anapenda kazi yangu sana. Hata venye nilianza sikuwa na nguo ya papo. Akaniambia ati sasa hii kitu ukitaka itokee vizuri. Shona uniform ya kotu ya papo. Shona uniform ya papo. Ama una pesa. Kuru mna shilingi 1500. Shona nguo. Shona nguo. Kashona nguo 1000, 1400 nikaeka kwa mfuko. Niko. So you support sana. Anapenda kazi yangu kwanza nikimuimitate. Awurabula sana. Awurabula isa. Ni sasa bantu ndola kande ulikhunende unene mukhano ndi bana bakholana baba ndo banyola urina. Unene mukhano yasinjira mwana yatsira kholala. Mwana yatsira kholala tsa. Mukhande. Mwana umalawo lenga tsi video no mbaba khana yiwo. Wenza tsibana wenza ai. Yasaya natsira molanji no. Kubolera kubantu benabo banyola uri. Abana bano baluwa abandi enyala sokumunla bunakti rabuntu nomba kuna wale barumranga message Facebook ndamanya go go akita lakini shikalembe khabanga saparura kulala tawi nisho awundi ibetsa so coincidence enyolre warura kulala mwana yatsira kulala mwana wandi kukoinde enbetsa no kuchapa kishinendo lambali sawa no kutsirira khuryo lakini ekatana ole nkanda abantu abanje bachama kwanza payai bacha masokole no barera go warura kulala ba lola ifi kata no bareba go akita shishi ba go borata lakini bobola ile sura aya go ibo betsanende tse thokana sintse tse santse khabanga go kurwa umonye ubetsa uri mutenya go gaba gole ndende function nya vector itsale so nrebe sanga anyala khonyola ari ne umonye mutshenda muri naye esie wenye go gaba onyalo go rumela message go my Facebook page yanje ilangwa Ujinga Za Victor Naman omba o itse Instagram urumela message wenya nditse go a event nditsa nomba katenya lo go babora inamba abantu ba serious wenya mpu nditse go event ye go tseshe ba rusi umkutano kwa siasa kuko oli aspirant nomba shina event sayo siyosi kanisa shina onyalo khunyola go 0724 986 317 0724 986 317 ngokupela no sunga biashara kula go isabu le nditsa hola no go nende go mo function manye function yeneye ni function ni function tsenda le go tsonyolanga go na nya go manye ibe ikasi yene ndi nangwa ya go thusa go hena ne ololanga make chitsa mbiri ande olabona lena manya Victor Naman ane Ujinga Za Victor Naman ikasi no kwanza ya ntsi ya go yale zaidi ese go pirungwa kata nde MDs awa na siasa enzi ya go function tsia bona kula na venye uliona nikona Ruto nilikuwa na Ruto hapo ho ikasi no yairabundu where I would not have imagined nda ho retawa miaka chitsanga chindenye mpeho nemba nule go my fan base nend go yale nkhandi nechile go other talents ne go nyile go hande bada asiabo bosebe betsa khikulu ande nyempe a bigger brand than shinganendi isaino shira khonga wendi isaino khulona khane industry yene yo khositsa bande ndi nango ibuluya ibe mbanya mwana muluya uli khona ndebe pango shena go bana baluya basana sana banyanga go eka manyushira mo ndabe tsabo ndabola nyala go ba go manya Victor nyono nyala go shena manya Victor ibe mpango tse bantu barilo uli khona ndebe pango tse kwanza no lengi isaino go khonde already benda kitanga nabo khurula western ne ba khonya kholinendo umuntu mbu Surusi babusia na wasaidianga sana kuna willing barulasi galagala sigalagala khuluwo nende hand hector na khalanga ba Agneta khano merit Agneta ni wa malava mwana no mama mukiswe Agneta khanda khatiti khano gorokalo khamanye olanga mbi nikupeleke ko Uro Park ako kama huyo ni wa malava so khulkhonde abaluya abanje bentire mkhona kichonya lokutira bulu muntu ashira kati sese ndi kasi yanje chenya lokutsobora ati buli wenya ne mutiro mkhona tira baletsa kata yele fundala khulane shokhola
kasi yo ni urumira ho ni ikinifurahisha ni kutira ho mkono lakini sabila lakini hando kuikala sambo linda afikita ta if what you mkono ta uta kola kasi yo itajiuza na watu watakufuata hata fikita utapata tu amekutafuta asa fikita usiru wo utone bukhulitsanga nombo khonende kasi ndio ikhulitsanga obusiru sabu bubundisi nja buchilanga nengola kho mukati sabuni inyama nendi aho obusiru sabu nosa ikasi esebulika ta kana fa busikulu kholashi khini datsa khini obusiru kana obusiru mbo bukenyempe nabo obusiru bona nabuchirana ulia mbo buchirana ndio aya khumaliranga zeketa wanya kubola khululonda kanende bulala baluya shira nilibetera sana baluya sana khuthi pande bwe siasa baluya shebetsa nende balala tawe unyala kubola khuri nokho dikho balianere enyala kubola it's very unfortunate ya kwamba khuli itribe khongo sana mukenya embara khuli number 2 nikatambu ani khubetsa khokho ndo ubulala tawe chiro olanga uno yemere lana shinga nolenga western fusangana fyo mbayo wetangule siyenya khwema mutavati yenya khwema muhise yenya khwema shikhuyininja so umuntu mulala samana khubesala shingana ingara basebe ne bakholanga khuyitsala no produce nkhubana big bargaining power apana abantu khulla sambu sala shikhoyere mbu deputy president bu waziri ana abaleshi bathirana ingana abantu khuli very I would advocate politicians betsa bathirana abaluya bathirane khurusio umuntu mulala nokhusukuma imperi abantu balezo khusupporta lakini bala khoheshima lakini safindu unenyo khwema unalini ulini kwa khasta khulazungukanga zana khurukwa urumona sana lonyela khobola khotsa umuntu muluya la bulla TV tonyela khobola khotsa manya mwana muluya khubona unyela khobola khotsa sa umuntu muluya ni message yetsa khomuntu muluya ahuliranga lalanga bulla TV unyela khombola shi enyalo khombola mbu batsirira sokholola station ino kata sese endolanga zaidi ano onyalo khunyola tsinda vishinga sabango fikita support abana befu ne batsirira kholola na kalakaza khulolere hobanoliho nibuli mwana muluya khola khoba malisani rwanyeye banga bekita unda laba mulanga mulamwa nulla mulamwa ambole mulamo kenya ba khobana beru yani bana baluya bana bachendanga rwanye balo go stage obeno shiro khobola gwate manyi batsa go chachele tshito manyi wapi ya go mo khotrena no go shiro mala ndapi ya go chachel ndalinji go monaswa ndalinji go mashtaka but isaino sasa ni mtu wa online wa mani kanje kali online akholera yani talent busiru bwa nama na khola yubu wachira ya kana konenda banga chachile ndambuke bandu bakhola makho bakandi mushibalo moko ho noli yaho nibe ole mundu khosakhetsa bandu nombo ole mundu muluya wenyanga at least ubekho kubana baluya bas kholonde ya khobula TV abundu khobula TV YouTube bulala TV khola ba khabanga khandi lo bono lo makonende baluya bobo uri mono khomotise bananganga jesete mwana mochebechebe nembolanga uri mono kholola bana beru bana bebuluya. Ay, me ves,